Pozdrav ekipa, evo posljednji uspon na brdo Višnjica i posljednji spust za ovu godinu. Evo me na vrhu, nekih 300-tinjak metara nadmorske visine. Tu na vrhu se nalazi ovaj stari vojni objekt od Talijana. S desne strane možemo vidjeti Biokovo pokriveno snijegom, planine u Bosni i Hercegovini, na dolinu Neretve, na luku Ploče. Uskoro će mi se pridružiti moja dva prijatelja, Mislav i Ivo. Pozdrav i ostaloj ekipi koja nije s nama. Staza se nalazi sa sjeverno-istočne strane, ovo je južna strana, tako da jedan dio staze je dosta u sjeni, zna biti vlage. Mi je zovemo bob staza u biciklizmu, znači ima velike okuke, zavoje. Mi smo sredili neke zavoje, postavili smo bentove, stavili skakaonice, da to još bude zanimljivije. Evo prike! Gdje si mislio? Pogledaj, garaže. Ovaj je najljepši. Spreman je za spust. Jesi spreman? Yeah, Žižin spust. Travu palio. Amo, može.
Zanilo te. Hoću, samo ću staviti drugi objektiv. Haha, nisam uspio. Gdje je pukla? Ovdje pinkova. Ne znam, hoću pumpat? Kako ću pumpat kanal onaj crveni tank? A zašto je dobro imat prvu pomoć? Aha. Evo ga, napravi tankovi.